Totoni Chienge ndagitari munene wa sibitari ya Nyambene level 4 Daktari Githu Wachira narutirite mukana karima miru kumani na mutunduko wa korera akiugaganwa utambe nkuruki nontu wa muguo gwikara bamwe muno kuruki ndagitari natarerete cionaniria cia murimu uyu na kuria maria magacigwa kugwata utungata wa ndagitari kuribo kagitanio kau munene wa utungata wa Mungi County ya Meru na kirete kirore antu batano ni makuite ni korera. Dennis Mugendi na cio nkuruki. Wati wa murimo jo korera ni bongikirite kaunti ya Meru aria mwankanandi kuri na antu 13 baria bakuthuganirwo kwithirwa bari na murimo juju batano bagwatikene na juu na bathatu ni bamami sibitarine ijiri riboti ya murungamiri ugima bo mwingi tawe Monica Kagwima. Turenda kubumenyithia murimo jwa kipindupindu kana korera ywe Meru na tayari twina antu 13 baraba tuikite suspected cases na batano tayari iba confirmito ati bena murimo na bathatu iba mami sibitari. Kuringana na daktari munene wa sibitari ya Nyambere level 4 Githu Wachira aria athira ati kigwatithia kia murimo juju ni kunyua kana kuria irio biri na ruko na antu nabo ni babatiritwe kuimenyera kurio kinya kuthambia matunda ndire bakuria kunywa ruji rusamukitwe na jangi. Ugonjwa huu tumeeleza huo unakuja kwa dalili za kuendesha choo kinakuwa chepesi sana. Kuna ile tunaita rice water diarrhea, yani kile choo kinakaa kama maji, yale maji ambayo ukiosha mchele vile ambavyo huwa anakaa maji yanatoka hivyo, na tunasema ni effortless diarrhea, yani yale maji yanatoka tu. Daktari Kome Muthuri na kwathira mitaratara na mautho jaria bakathingatira kolera kukethirwo tu muntu akagitirwa no ikurage nyuma ya mathaa 3 gwita mathaa 4 rira tukaja turitane antu betu mantu ja gutiga kuruga kuria rutere rwa njira na barabeta bakithiuruka je kuria. Pia tungependa kuhimiza watu wote ambao wanafanya kazi katika mahoteli na watu ambao wanafanya kazi ya kuuza chakula. Madaktari wetu wa borafia watatembea kwa hivyo vituo vyote, watafanya inspection tena na kuangalia kuhakikisha kwamba vituo vyote vya kuuza chakula vimetimiza maadili ambayo yanastahili. Na pia tungependa kuhimiza watu ambao wanauza chakula barabarani kwa sasa wakati ambao tuko na mkurupuko wa huu ugonjwa, tungependa kuhimiza kwamba hii haifai kuwa, manake hapo tuko kwa hatari zaidi. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, County ya Meru.